Mwana Yankupon am Paiwan am Bueno, Yankupon de Abremo, moi. Modi, Yamia Mado, Modi, Lipra Cobo, a hamu Mamoja, Montiase, Nagamina Mingu. Etim now consider this particular video. I'm teasing Obi Airponions. I quite you made it. I am it. If you are here, my see, yes, sir. One somebody car was so no. I might met ye. Oh no, and I said it was way. Yeah, everyone know. Yeah, everyone know. So is it dear, every more cocoa. A samba was a somebody can see the opposite of Montreal was Sammy Gyamfi and Captain Smart. Omane Boamah, our TikTokers and Sano. Nina and some was Sammy Gyamfi back can be a tram. And the Captain Smart ever can ye, Abra and it's coming a woo yano. Almost semono. They are now back to hunt them. TikTokers and Omane Boamah said, dear Sammy Gyamfi can yano, a home since I saw. Anna abandoned this before so as Omane Boamah. Any Mutare Mohammed, a woman movie, a BMU, a BSSC. I Penyah Brock Media. Mess was any demo. Over like video, no other, my subscribe button, and number click notification icon for latest updates. Number to the wide on the amame. Ever comment section, mess was Baswa. No achievement for any be actually. 18 Penyah, I can't assembly organ hand. Must say politics is a dirty game. Politics became dirty game from 2021. Ever, a ho, anyone's a politics in Ghana, a dirty game. Abena NDC opposition. That was when JJ Crackers and Gofu owe babies with sharp teeth. Just said. Now Gofu mo kasa nkasa. Ha! Sammy Gyamfi in 2022, March 2022, LED demonstration. Jese nkwasia oboabo nkwasia fo bia no. Na omo chante se Awurade nku Akufo-Addo maye. Na Akufo-Addo ebo oman no, one ba omo Awurade nku omu maye. Akufo-Addo chair Sammy Gyamfi 45 good years. 45 freaking years. But because of politics, you know, Sammy Gyamfi small boy away. Ya won 1989. Small boy. Or no ke kan kwase ade. Or no ne papa ni maame tie ho. Omungu ye. Or mom person Awurade nku omu. But Akufo-Addo Awurade nku no. Sammy Gyamfi ni ne se. Akufo-Addo che omu nyina ba Sammy Gyamfi we. Because of politics. Ebe channel say Awurade nku Akufo-Addo or neighbor Awurade nku omu. Emma, we had another NDC communicator called Neat FM. Eko kan ho no mo say ai Akufo-Addo plane na obefro that na Akufo-Addo be call USA for a purpose. O ka say plane na Akufo-Addo go from the plane na crash na Akufo-Addo enwu source bebre enya plane crash. Asofo nyina bi nya plane crashes. American sofo ba kwi minim ni din. Mo ba kan about 3 years or 4 years ni Awurade wane na yere omukonya plane crash no mu wiye. Yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi. Kobe Bryant wonu so ne ba fefefe a 17-year-old girl Awurade omukonya plane crash no mu wiye. Awurade na no Africa ya play me kwa sure no so since the deeper 150 cent and mu ye Awurade moja edi bim bebre e hwere o monka enam plane crash Awurade boy na sa play we to a emofom Awurade crash sa ni pa no be sa crash sa play we crash okohan crash sa play we Ghana will lose nothing. Awurade so claim this innocent weak others say just enkofu emu politics intino. They wish dead for Akufo-Addo on many occasions. Anabaka enet kumi no. Captain Smart can say bebrebe say I MPP a party a omu tan youth. It wo youth na party no ma frimu be say ombeku. Eno Omane Boamah wo youth wawu, Mutare Mohammed wo youth wawu. Ghana for be question say Captain Smart a day ana work kan fa ho. The fans say Sammy Gyamfi kind opposition say Awurade nku Akufo-Addo no. Oh, omo abe clash with him. Mwana Yankupon am Paiwan am Bueno, Yankupon de Abremo, moi.
no. Sammy Gyamfi no. Sammy Gyamfi no. Ano friend Nyankopon say, "Kumba umi amaye, Awurade kumba umi amaye." O say wo man no. And then the table ni turn. When the table turns, you are expecting us to cry for you. Cry your own cry. Cry your own cry. So you are expecting me. Na my baba tran ma yema nim boso. Wasia metu obi man so ame bre no. Metu obi man so ame bre no. Na bi nwan mo wo man Ghana mu a obetima ye bibi papa mo man Ghana no. O ma wu akwanhia. Ghana panyi bi na osi ho. Now you are expecting me to cry? Oya kwasia. Modi nyame ayo madom modi elepra kobo ho wu. Eha mo mamo adwa mo ntia se. Na ga me na mengu. Ana ga wo na ana obese ga ho na ngengu. Me na mengu ana. Wa bodam. Modi elepra kobo ho wu de onyame ase. Obusha fo kwakoto collection. Obidi abobo ya moto ade akobo ho wu. Obi ma me pode ya bompa ya mo ebaifo. Ofi so beti ahwe wawu ono no de no na ha no wa ma TV so wa ma book mu o de ha o de elepra kobo wawu wa ba TV so ha o yale na ga me na mengu wa ma na mbawu still 50-50 belenke Nanado nyame hira na nyame nya okase yebo wawuto yebo yale nyame ampene amana nya adwuma nyame ama watwa 8 years still we are strong said you wanya 50 years ohu odin sen nipa wanya 50 years uto ayebo wu nyinala anya adwuma uto ayebo wu na wo ye president anya adwuma ohu susuaso e daddy ohu susuaso e daddy me tese Ghana for kasa bebre na obi ewu nyame ye na adwuma munya na nyame nya na adwuma nyame ye na adwuma munya ma nyame nya na adwuma na kasa bebrebe no munya ma nyame nya na adwuma sa ukwa aduro so na adwu tumi a nyame ekire ni tumi sa ukum obi na ege power nyame ekire ni tumi into bienya ina nyame nya na adwuma nyame ye na adwuma on na boy yen o se nne obakọ a wonni hu tumi bia sa obakọ se nne o se aduru so ene ma hye kokọ aduru so akọ na obi so eba aduru so kọ mu bona na do wuto for 8 years when I'm 80 years wonwi obi nya 50 wawu obi nya 40 wawu aduru so akọ na obi mra Donado nyame be hiraw ebe pejaw abomo nya nkwada so maji tumi ekwaduro so na ju tumi a nyame ni wo mu idili ni pepe akwaduro so no waji tumi na wo aduro no nkwaduro ra no ho waji tumi na wie na nkwada na se a hu asusuaso na esisi to bianye din na nyame nya na adwuma buenya kasa tentene DC journalist bi na o se obon pase kufuado eye onya plane crash na nkongu yakopon amana mbe musa muntie nsema NDC journalist no odi tudwa mo back about 3 years or 4 years ni erado ane na yere omukonya plane crash no mu wiye yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi Kobe Bryant wonu so ne ba a 17-year-old girl erado mukonya plane crash no mu wiye erado na no Africa ya play me kwa sure no say since the 150 cent and mu ye erade moja edi bimbebre e hwire omo nkwa enam plane crash erade boy na sa play we tu a emofom erade crash sa mi palo be sa crash sa play we crash oko haya crash sa play we Ghana will lose nothing erade so claim this innocent weak politics always say nkanyankopon Emma
obi enya plane crash no nwu all in the name of politics. Minim adwene na emu aya na wo mutrim. Won say nim nyansa sen mu, eno tina sa asem we ba ya ye were awo. Nim nyansa. Akufo-Addo no 8 years plus o. Timen we she bone man da no Yankopon shire ehira no sa papa no. Sa papa Yankopon shire ehira no. I'm sure say won nim ntia, say won nim a ka won fa Akufo-Addo. Aye achimi ni this year no fa ni ndi agro. Dwene ko achi ansa na wo de Akufo-Addo din e di agro. Nkwasi asem na nkopon ku na nadoma wo mo onkum ba wumia esanse na nado se wo man no susukru wa obesusu ama wunua no sa na nyame besusu ama wo masa na we mako wu ana no afi na me betwa adwadwo yanka no krenchira mo se politicians o mo de yadwe di agro MPP o NDC wo mo nye party bi on beboa wo man no we mutu betuma yo man yi na obi wo ha wo di NDC achi obi di MPP achi wo de na koma nyina ma party we mu hwe papa fom panyimfo bi ma wale o tonyo mo se Nyankopon ku obi papa ma wo mo esam tumi o mo penti awrade ku obi papa ma wo mo me se Nyankopon Akufo-Addo Nyankopon he da bia meka me se wo tanya wo ta Akufo-Addo on wo be wu agya no se wo wi hye ewu ama Akufo-Addo president Akufo-Addo wo be wu agya no man we 80 years we ho fe nansia lumba wu ya okọ ni fie okọ lumba fie hwe na nado hwe papa panyin pa we ne kala hwe se na nado ho ofesi aba NDC for panyin for obia ni ho a na ho de beduru na nado da obia ni ho te se na nado 80 years o enso hwe ahon fe kuta man no wo benya bi wo bompa eso obi ngu na moko wu a me ya moko wu a na me betwa adwo se Ghana for panyin for 8 akọ tinama mabesu enko mi no mu we me ya eyo mo mu twi alupe officers for na o mu twi helicopter no eno na ye me ya apart from no ba kokura no we peni me asa mu yanka no kura nkyere ye ho politicians omo de ya adwen di agro na mu kum homa party MPP ba na mu de changes na mu de we mo me say MPP nya ba omo ye changes for we mo nya chomfo we omo de ania dia be pretumi ania dia na be pre power mo de do ma ne be ya mo de mo se net ya 8 years ne e be dru 4 years e be dru e be ndo ma ne be ye at MPP ni bi wu a eni poison no eni aye ni say we be kire ye mu a kire mu Captain Smart be kire ye we mu because you ewu we de tragedy tragic ya kasa eni pa ngoche Betire mu MPP for de yan na ekum ye ho na NDC die ye me do fo awreho abaso ma me kwan NDC Captain Smart echina ye twen wanopa me so mi TV ahwe o me nhwa wo de enso china me ba betie nkire mu explanation ajije ne prekese ko chiamansa otwamu etabon Captain Smart we be kire ye mu MPP de no kwato de ne bojje na NDC de ye nwotwi be kire mu wai ya ka kire mo se propaganda emwa emfam puntuo ma oban mu ya kai NDC fontie da ene program ya mo kotu din mo kolanchi a ene aku atitire nipa bi mu no na nado da Akufo-Addo aban lanchi dada community mining is already there any responsible community mining na mo sa kolanchi
ade ato ye ni but to de bia no kura bi wa say ye ka isi mo se mo kwa lanche responsible nearby community mining and development de enye no an community mining and na do dan kwa kufu ado de bai and this for mo so mo mo ba na mo ntu ni din mo ba na mo nyai sa manfo wo mo ma mutu omudi e ka kire mo se propaganda nyo and this ba ye mo ba ye 24 hour economy mo ka adwuma bi mo ba ya no pa awia enwumre anadwo ye hu hwe and this one kasan to mean trance emo mutirimu enka say ye the policy we ba ye the social intervention we ba ye the dwumadie we ba ebe bua gadafo enemo ni padudu edidi wo Dr. Omane Boamah na yase ye papa muntala omo ohwe omo school omo didi won krofo we na yase ene deputy national security coordinator ene omo nyina ye fa say omo nyuma ba wiye emranti omo ku omo homa Dr. Boamah say ebia wabenya security we asha obemo omo soldier police ene wawu sasa wawu because of your incompetency wawu asa ene eyere ne mani abusua ensa guomuti boy community money is already there adentina mo say akoto di din foforo biem you people are going to lack omaye timu no se BBC wo ma enam politics nti obi ahu se woka ensentwefo agi discussion botum empanimfo yaka omo no tuma mo magya dem de me pacho we Sammy Gyamfi we ye bra Sammy Gyamfi NDC fo bi no ekoye demonstration no demonstration no omode a mo kan nyina ne se Erwade enkum ekofo ado no enkum Dr. Boamah emo omo if you say omo say Omane no say okum omo a enye hwe afei Plane Cræsh asi ama yahwere adehye be enwotwe ewo Ghana ha no musi ewo boase mpatem ho baabi no eno na akotwetwe nsentwereni bi a wo ye NDC nsentwereni ensem bi otena radio so kan ye obia nka na hwe wo kire mu a nipa bibiri yahwere wo monko mo kra de wo ye innocent souls ana wo hwe wo monko true Plane Cræsh enti se ekofo ado efa plane efi Ghana ha no musi Satan wa mse kufuado afa private jet edi etukwan se kufuado fa private jet etukwan a plane de hwe na kufuado mu kufuado hu a ense ahwe ye nhwere hwe ye nhwe sa video nemla source bebre enya Plane Cræsh asofo nyina bi nya Plane Crashes American sofo baakui minim ni din mo ba kan about 3 years or 4 years ni Erwade wane na yere omukonya Plane Cræsh no mu wiye yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi Kobe Bryant wonu so ne ba fe a 17-year-old girl Erwade mu konya Plane Cræsh no mu wiye Erwade na no Africa ya play me kwa sure no so since the deeper 150 cent ano mu ye Erwade moja edi bimbebre hwere o monka enam Plane Cræsh Erwade boy na sa play we to a emofom Erwade crash sa ni pano besa crash sa play we crash or kohaya crash sa play we Ghana will lose nothing Erwade so claim this innocent weak abusia we ni nsema da bia yeka se NDC enye political party also odo hoto so na wudi akiri hwe yetikrom hanu musei ema ejoso MP ana ogina mu ma NPP ewo ojoso ewuye ensema Captain Smart be broso ewo Ghana ha kire kwan a NPP for so ekum abrante no all because of their political gain Captain Smart all knowing on enim wo bia asikire ekwan obi fa so we ne die nti obi wu ye betena national television so kan sema kese edigu MPP aban so say omo na akum abrante na ewo ojoso Captain sisi a show na concert party onsa concert party sisi a say we ya aba no we kwa de anye nipa wako nipa mako nwotwe ye no so ho amu ne ku omo edi enti no mu we abrante a wasi so minua youth
party we nya party also the ball once for him say we join party ugu hu ani mas ugu abusu ani mu ase what you say enipa ewom anyone na what former sa party no ma dwene ekuto om no musu no mo ban ensem fataw so de be ball ho baba say we party ba ni nyina echi no what that with the NDC echi say NDC political party and now we minimum adwene da utrim minimum adwene among instances Captain Smart be the same thing. Sammy Gyamfi and a good board chairman. Obey the same thing, all because of a desperate politicians or person who will be the president to be any bidder. Intim kuru abandonment when you normally politics ukruma. A bin a CC da hon. Nipa 8 and they from Plane Cræsh. Now what one must say a coup for a full plane a uncle. A coup for full plane a uncle. Ye nyu bia manam caution such people. Ye nyensen twe for manam my topic of the day wo man mu say ade we dey yenso so ye hwe ne mane kodi na da bia meka say internet nyame nhira bruni. Captain Smart how show and that's kumi we no oh why won say bibia onimo ewiase mu ha aha ena abrantie ewu MPP for sa abrantie siso ye ka se ma kire na se kan no tum hwe huye se sia no won honorable Muntala eno kano somo nyen kokora eno so so you think you know everything in this country you Captain Smart bibia woni de kum nipa no me sure de esi no ho fort Captain Smart de esi no so de woni bibia you think you know everything the Captain Smart I didn't esi esi no I didn't ever Plane Cræsh no buy I want to know from you Captain Smart. We are now home misre oh and as kumi and our brand here MPP for echira brand here almost so we mu do me nkokoro wa me wa empenyifo na omukonya accident ewu ye omudi plane konya accident ewu ye no omuwo na ya ba omuwo na nya ya enchen nkula 16 na omudi ka konya accident ni wu ye no yet Ghana ha say ye wo MP ye wo minister ye wo president ye wo vice president ba nkula 16 na omuwu ye no ye nya nipa ba akokura mpo ko nkula na busuafo ho mpo ekoka che busuafo nse ya akọ but nkura na ye Ghana fo but just by say omunye president omunye minister omunye lawyer omunye MP ntino we don't care about them nkura omu ye yesi omu ti say de omunye COVID-19 omawu ye nyina ye wo Ghana ha say why Sammy Gyamfi mabodi say premiers yemfa owo ensusu nipa when we yes the krema we die no all the sabo so wonima oyoja ko kan Bible na beti ase ekufa do penso wo ye campaign say akupon be kumba womia na dai on be ku ekufa do because omo ye dem wo say o man siwe sa dani aba mo so owo efo wo so biara da owo nya de pa hwe obi o hono ma wa ya de bone pa na so wo bo nipa ni dua o unim eni anipa no wo na wa dani aba wan kasa wo so obi so onu so a udi ntro e ka ne ope esisu owo ma no ni nyakopon so e dani eba wo so. I think this should serve as a lesson to we the Ghanaians. Any Sammy Gyamfi. So next time no embu owo ema obi. Usa Sammy Gyamfi usa. Obi papa mu a utena hon kasa wo say o mind nti. Yakopon ebekum. So yesi. Nemo no. I sent my condolence. Che eya nyesi akayen MPP for neto yenya aka you see the NDC coming to our comment section asking us that only banko webuana and that question be beside na tamu spokula webu there's yedi nkebe nchira but ye to move say next time no mo kasa ye na mo nim de besi echi the chema idi mekuno enua ne di nchine nti the chema no eti ade eya ne sa ati ade yede udi wano ka asempa ewie o asempa
na wo de wano ka asɛmbɔne a ɛdane ba wo so asɛmbɔne. And this should be a very great lesson to all of us. To all of us, whether NPP or NDC, it should be a great lesson to us. Sammy Gyamfi, ini hwea mɛka akyerɛw, but kamɛsrɛ wo sɛ pie na ɛbɛpa Akufo-Addo akyɛw, anka ɛbɛboa wo papa. Pie na ɛbɛpa Bawumia akyɛw, anka ɛbɛboa wo papa. You may not know the next step. Nka asɛnto wo, but mɛsrɛ wo, Sammy Gyamfi usua, pie abɔnten. Sɛnea wo se Nyankopɔn nku Akufo-Addo ne Bawumia no aka pie, bɛka kyerɛ mo sɛ wopɛ ɔmo akyɛw. Ɛyɛ demonstration like ebufuo na ɛbaeɛ na ɔka asa. Yɛn bɔ ma panyin. Sɛ meka no, yɛnka asɛmbɔne ntia panyin. Nti mɛsrɛ Sammy, sɛ mote message a mofa ma Sammy Gyamfi sɛ, Sammy Gyamfi pie na ɛbɛpa Akufo-Addo ne Bawumia akyɛw, because you may not know the next step. Why? Membɔ wo dua yi o, but wo video no ɛna ɛma mɛka saa akyerɛw. Why? Meda ase. Kyerɛ adwuma me ɛwɔ comment section. Aha yi Penyah Block Media. Accra.